Kita nyo man no bagay kumulang to'y badaw. Ay da, unay mo day taabis ngay mo na nakaw. Pang teenager pa'y tabadom. Agpapaubi nga ngaraw. Tayo nakagaram. Anya, kasta mama panagaram. Nakasalikad kay tibunang. Apay, asino ay ati ararmag? Ni ngay pingkehi nga na ni Manang Karya. Anya, ay, naglukukan. Nagubingan day jay. 14 sala taon na. Kinsina? Ay, sumapol ka iti sa baling armag. Saan na dyan minor de edad? Apay kaya mau ti maidarom. Sino kumamangidarom kanya ngay? Ayos laang magkani Manang Karya ti panagaram ko iti anak na. Anya kunana. Sige, armag lang ti anak ka kunana. Saan? Ang tunggal mapanak iji balay ta. Naulimag ni Manang Karya. Sana matagtagaray. Saan aya? Silence means yes. Isu nga amaw, nga wang problema ka ni Manang Karya, no? Armag ti anak na. Anya! Tata Isko, bagbagaan nyo man ni Carmelo nga anak yo. Tasardangan nan nga ar-arman di anak ko. Kwa kinapuno na Karya. Kanayon ko bagbagaan ni Carmilaw. Laplap dak nukas jama pan iji balayaw. Ang amhaya paw, nagtangken mo ti ulo na. Ubing pa'y di anak ko, tata. Kinsila titawon na. Agis eskwela pa'y. Mabutengak ang makisarita kin ni Carmelo no umay ije balay. Tanakasalikad met ngamin iti buneng. Ang mga numabainan. Kat anya pa'y ti aramidan na. Bayam Karya. Bagbagaak tao dyan akaw. Agyaman tata. Numabalin, jak kumakayat adumanon iti darum-darum daytoy. Iso ang makisarita ang klaengan iti nasaya at kada kayo. Nakasagana akmait nga aguray, no bilang laang. Uray ang taon iti-iten sa akong to ikasar ni Pingkay, tata. Urayam langin nga iten. Sa amon tumapan arman. Tanay, apo nakababain. Imay pa yan ang mismo dito'y balay ti inana. Apay, kaya mau ti may daram. Sana? Nukas tagaraw. Sarde nga mon nga arman ti anak ni Karya. Tay kataebam ti sapulem. Tapno awan ti pakadaksam. Ala, winay. Grabe mo, dagi tatataw. Umapal sa ngamin, dagi Manang Karya abalo tinabiyag. Awang ngamin nag-araram kang kuwana. Iso nga umapal kiti, Carmilaw. Nasaya at nasabat ka dito'y dalan, Carmelo. Mabalinta ka dito agsarita. Amo ko ti bagam. Tayong baga ni tatang kanyak. Di nakayat apara iti anak mau. Ubing pa'y ngamin ti anak ko, Carmelo. Inauna akla iti may sa atawon ngam sika. Kasla anak mo di anak ko. Kun may sa, ubing unay, takin silat tawon na. Minor de edad pa'y laang. Unay, di kagdanag, tadya akong sarungkaran di anak mau. Tanya kaya mau, si katermag. Pulos mo ta? Ure kastuya, laki kita. Adamat taste ko Jak pagan ano ti bumakitay. Ni, tanangam kumamit ti panagsasaom, Carmelo. Tanay, makapasakit ka mat itirik na. Ay, ke pasensya Suray. Sige, panawang kan. Anyat gatang, Mang Carmelo. Sanak agumatang ating dyan Umay kalabuyan, naglala ko dito istorya. Ha? Ala ni Mang Carmelo, mangrabak manan. Kitam ka dito mata ka din kao. Ni, apay tamatam? Ala? Apay ngay akid dayan nak, Manong. Nagpintas ka nga, main. Kinapudno na. Nabayagin nga gayatak kang ka din kao. Doon si pala tawang mo idya ka. Nainlaba kang ka. Anya? Di nakman lukwan, Manong. Saman. Inuray ko lang amin na bimalasang ka. Iso ngayon limlimag ko dahil jari na. Mang Carmelo. Ay,
palubusan na ko mamangyib kas iti mariri na kang kadyana. Ay ayateng ka. Ikwa, awan pa'y plano ka makinubyo. Ubingak pa'y, agiskwela ak pa'y. Kasano mga agis-eskwela ka nga? Kagbambantay ka mga dito istoryaw. Di ka mat agis-eskwela. Agururnong kami pa'y ngamin iti pagiskwelak, manong. Ay, no kaya mau siya timang paadal kang ka. Anya? Napaiyan niya kaya mo kursaw. Kinamaestra ko, mamanong. Ha? Idi pa'y laubingak akas tatara paap ko. Sige nga raw, agin-roll kan taon. Tasyak timang paadal kang kaway. Ha? Ay, ulito dyan na. Ay, ayateng ka. No kayatan na, pagadalang ka. Kit urayak ang makagraduar ka iti kuliyaw sa tantog kalay siya. Ay, kwa. Damagak pa'y kanya apong ko, Kan dagiti dadakkel ko, nanyat makunada. Saan na masapol at damagam ading ka? Balasang kan. Apay, manutaw ma. 17. Balasang kan na, iti kas tatawin ma. Ay, ulitay. Naklunan na ka, pagadalang ka. Ipaay ko amin nagastos ang mag-eskwela. Ke urayak ang makaturpos ka sa kantoy kasar. Ay, kwa. Ngala, di ka apurain nagdesisyon, why? Nagsubli no bigat, tamok ti desisyon mau. Rumarak pa'y tatang. Ha, ay papanabanin na ya. Imbagak lang arodain, asar na nga mon nga armen dyan ni Karya. Iso ay aterar mo. Inusan? Sa balay? Sinarda nga kung ti anak ni Karya. Tamok nga agimon dayay. Anya, agimon manin nga. Agimon Kati kaya anak iso termag. San nga dyan anak na? Ay, atap mo lang dayta. Nasakit la tinakemaw, taparitan na ka mangarem ijanak na. Ado dito ti maaram. Saan la dyan anak na ti balasang dito lugar tayaw? Kahit asino manin nga itararmam. Diyak pa'y laybag baga. Tamangan numasukal. Secret pa'y lang tatang. Ada manan dyan na. Kwa. Imbagak kadananang kantatang ko ti singasing mo. Kanuray ni apong ko. Ngam di damot kayat. Aklonin na kaunta ilimid dati relasyon da. Apay, saan mabalin nga inton makagraduara ko ni Tikuleyo sa kanto aklunan, Mang Carmelo? Ha? Ubingak pa'y ngamin. Mabaling magkiday. Hindi ka nga rin nagpapaaram iti sa bali ha? Uwan manong, basta pagadalan na ka. Sige, tulagan taday ka dyan ha. Pagadalan ka, hindi ka nagpapaaram iti sa bali, why? Uwan, Mang Carmelo. Ayan, tayong paduling ko kwarta kada kayaw. Ay, apay aya, Hala, umantada pang usarap. pangusaram. Pagbayad ni Jana, iti tuition na. Ay, aday taka manin ako nak. May ibusan ti urnong mau nga karkarpintiraw. Gapoy ti day dyan. Tulunga ka makaiskwila. Tapno yung ton agasawa ka main. Adan na talgad at trabaho na. Apay, masigurado maya nga iso ti makagasat mau. Una, Apay, nubiya mo na ya. sampay. Tauraya ka makaturpos iti kuliyaw. Tay suntukan o ti panangaklon na kanyak. Ay na, kasano nga ro na makasigurado ka ngay. Laglagi pa, ubeng ken na pintas ni Jana. Mabaintay dyan mang loko kanyak. Tadon ti utang na naimbaga na kang kanyak tatang. Ay, apay nga bain, anaisem ka iti ubing aya. Dagita ka tin-ijeron ting kararman. Dagita agtawon kuma iti nasrok abayin ti termem. Wano dagita agtawon iti 30. Tanay, nasurok meten at 30 ti tawon mau. Basta yun ti urnong kaw. Tanay, aguro-uray ni Jana iti ilay. Pudno aya nga agar-aram ni Carmelo kin ni Jana kabagays. Ay, wan kabagays. Ison sapay ka no timang papaadal kan kwa na. Wan,
Apaw, naibos nga rodan tayong padulin na kwarta na kanyak. Isaw ti papapanan ti sweldo na nga karkarpinteraw. Kano di pa'y makagatangan ni ti sidaan, Mike. Kahit saan nansapay mo't anubya, apay nga'y agas-gastusan na. Kas jay ti kayat nakabagis. Natangkan ti ulo na. Masigurado na nga raud nga aklonan to ni Jana. Siyempre, napintas ti panakilangan ni Jana kenkwana tada kasapulan na kenkwana. Kasta ti kanayon ko nga ibagay di ka nakam kabagis. Hanggang ay talaga natangkan ti ulo na. Aw, adto'y ti kwartam dyan Agyaman nak Mang Carmelo. Nagsweldo kan? Wang, sinabado ang agswildaw. Sika ti papapanan ti swildaw. Pati tayo ur-urno nga kapag negosyo. Intag ko aming kang kan. Saan na bale? Tano makaturpusak. Agbayad akto, manong. Ti ayat mo, ti kayak ko nga ibayab mo kanyak aday. Carmelo, barok! Agmerienda ka pa'y. Ay, agyaman na kapaw. Magyaman na kiti adwa tulong mo barokwan. No, sana gapukan ka. Sana makaadal to apo ko. Ah, awanan niya man na apaw. At da nga mintulagan may kanidyan, ha? Tulagan nyo nga. Di mo ibaga manong. Ay, kwa, tulagan may, sayatan na ti agadal. Ang mapayatol-tulungan to apo ko. Ah, Nabayagan na yang agbarkada kayo. Ay, una pong, hindi pa'y laang Nasingpot ni Mang Carmelo. Isa tultulungan na, tamasyan unay kanya. Ay, mayat nga rin. Agyaman akmanon, barok. Nay, apay adi ka dimar ay iti graduation ni Jana. ha? Graduation? Kuna yun, tay? Nay, apay di mo amaw. Kaano ita ti graduation ni Jana? Di mo't sika tinang tulong kenkwana. Sika kumaa ti kang runaan nga audience na iti panaggraduar na. Ha? Kwa, kaya nala siguro sorpresahan ni Janan, tay? Kasta nga tangag paisaw. Yay, si Kamagayam Carmelo, barok, sumra ka. Eh, agyaman na kapaw. Apay, umay mo ka di manunit ka ni talawan sa apo ko. Ka nakalpas mo taniti pa nagadal na. Umay ko la sarong karan, king kablawan, iti pa nagturpos nan. Adda ni Jana. Ayawan, barok. Nagawid day ti lugar ti ama na. Sino kunti na itayagsapa? Anya, kakano nga nagsublay? Ay, yakamaw, tadi na matimbagan no kaano subli na. Ay, kastaya. Eh, sige nga roda paw. Pumanawa mo ilaan. Umayak taunod da ni Jana. Kahit nakontak mo ni Jana. Sang nga raw? Dagulit kayo nga. Naika di kagungat Kanyat pagungtam ngay. Kasalaw, dagulit kayo. Damag kaya damag. Ingka manin suknalan iti balay ni apong na Amang nga raw. Sumanubli aki jay. Ni mawan lata. Anya? Nay, si Kamat Carmelo, barok, sumra ka. Eh, agyaman na kapaw. Adda ni Jana. Ay na, apay di na impaka dati pa nag-abroad na naya. Anya? Kano nag-abroadan? Nay? Apay nga, di na yung bagbaga nga kabrugaya, may. Apay nga, ngayon tarayan na. Apay daw tang nakan kaya. Singiramon tayin tultulong mo kang kuwana. Ikwa. Ay di ka madanagan, bayadan ng tumatlaang Mayam tanumawag, ipalagip ko ti utang nakan ka. Ikwa, pakibagayo man, tawagan na. Kakayak ko makasarita. Mariglado barok. Ibagak to day takan kuwana. Ayawanon, panagkunak na may saan jay anak mo kabagays. Basol na betlang Bagbagak mata kanayon nga mawandeng-denggen na. Anya nga ita.
Sumanubli ka numag ije balay da apong ni Jana. Huwag nga rod. Ibagbagada pa yan nga arman na diapong ni Jana. Tadandan ni minala mamapanijay. Ay, kaasimot jay ka anakak. Nayaw awanan jay kwartana. Si Kamanan, Carmelo, sumra ka. Imbagayo ka ni Jana tibiling ko, ano saan? Awan, imbaga akon. Imbagak nga wagan na ka. Awan mo awag na. Inabayag mo urayag. Hindi yun sa amin bagbaga. Imbagak, iso na lang, tadi na kayat. Anya, ay, sana mabalin Hindi po kayo tinapanan namin na sapul ka. Pati ornong ka. Naibos gabugan ko, ha? Nagsasaritaan men, kadagiti dadakkel ni Jana ti may papaniti dayta barok. Nakunada, anak kasagana damang bayad iti pinagadal ni Jana. Basta, tinaganda ka no iti binulan. Sana mabalain. Noon niya ginagtulagan mi ka ni Jana kay sumatungpal. Tulagan nyo nga. Paman na makaturpos iti panagadal na kay aklunan na ti ayat ko nga idadatong kaw. Kagkasar ka na Na, adaya kasta tulagan nyo. Adda, inlimag milaan. Nadaya nagpinirmaan nyo, barok. Ha? Ay, awan tulagan mi nga ron. Ay na, pasensyakan barok. Ngam kadagituyan na panawan. Kasapulan ti kasuratan na pamanagnak. Nang runa no may papaniti kwarta. Tanay nalakatag parboy ti sarita. Na! Tasakpay kiti pagbalin ninyo olbuday. Nagparparbuak iti sarita. Sana kasta, ngami Ay, basta nun niya tulagan mi kan Jana. Isu maaramay. Ibagayo, day takang kwa na. Ay, sana mabalinti kasta Dakil ti habol ko kani Jana Tada tulagan mi tatang. Ay, awanan ni Jana dito lugar tayo. Tadan iji abroad. Kaya nakunada mo't abayadan dati kwartam. Tinaganda ka no iti binulan. Manjak! Ni Jana ti payat ti amin. Ti ayat ni Jana tatang. Awat mo ti Jaya da. Abayadan day ti binulan ti kwartam, Carmelo. Tauray anyat aramidam. Awan kamat mo. Tawan mo't nagpinirmaan nyo akasuratan. Nagsakit tinaramid day Jana. Ay, pinangnamnaman akit iti awanain. Ala, aklo naman tigasat mo kaanakan. Saan siguro ani Jana ti talaga para ka? Ubing tumatingkar armain. Anya nga ita? Ay, tatang. Jay katawan nam ti armain. Wahn, ado ti irito mikin ka no kayat mo kaanakan. Wow! Jak kayatin ti agayatan tay. Manjakaw? Natitikrahon? Kapo itikas dyan na pasamak na bayag sa apto na kinubya manan. Tati amok, jakon agayat pay. Ngam kabayatan ti panaglabas tel daw, inhinot matlaan na lipatak ni Jana, kat nakasirpatak manan iti babae na inayat ko, kat iso ting kasar ko. Binayadan nga rod ni Jana ti kwarta, kat iso tinaramat ko nang ikasar iti asawa. Adamat tanupat nga nakme, kat naragsak kami ngagdandan na iti asawa. Alakastaan ti pagaya mo, Carmelo. Please like, share, and subscribe. Thank you.